I pozdrav ljudi, sa vama Ghostcrafter i danas igramo Minecraft preživljavanje. Ovo je epizoda broj 19 i danas ljudi, ova epizoda će biti kao neki tutorial. Kao tutorial za 1.8 verziju. Dakle, ovdje sam pripremio sav materijal koji će nam biti potreban za ovu epizodu. Inače imam na listu napisano sve šta vam trebam da kažem. Dakle, ajde odmah idemo nešto da začaramo. Samo malo nisam pripremio višak stikova. Treba malo drva. Samo malo ispričavam se sad što to moram da radim. Evo ovako, taman 2 stika. Idemo da craftamo ovaj kramp. Začarat ćemo diamond kramp. I stavimo 3 lapis lazuli. Inače, kao što vidite, igramo na default teksturi. To je zato malo da dobijemo onaj default osjećaj. Fortune 2 FNC 4. Dobro, ajde, nema veze. Sad idemo na sljedeću stvar. Ovo je novost u 1.8 verziji. Silk touch možete da stavite na škare. To se radi na ovaj način, ne, u stvari na ovaj način. To nas košta 4 levela. Uzmemo, kasnije ću vam pokazati šta možete sve da uradite s tim. Sad, odmah ćemo napraviti armor stand. To sam već pokazao u jednoj epizodi, ali ajde, još jednom ćemo to da pokažemo. Armor stand stavit ćemo ovdje gore. Ajmo ovdje. I stavit ćemo ovaj začarani diamond armor. To se radi na ovaj način, samo desni klik stavite. Klik stavite, da. To je to. Sad idem ja po jednu bundevu, tako da bi stavili glavu kao da bi bila bundeva. Inače FOV, to vam je ovo ovdje. Stavio sam na 75, sad je sve ono ubliženo. Vidite kako sad s Optifineom. Gdje nam je bundeva? Uzet ćemo jednu bundevu. Inače, sad snimam epizode ujutro, pošto sad sam na raspustu. Inače, ujutro sam više malo skoncentriraniji, tako da mislim da će epizode biti bolje. I evo ga, to je taj armor stand. Inače, imam 60 fps-a, ne znam zašto je ovo ovako loše. Ovdje imamo sve rude. Ne znam da li ćemo u ovoj epizodi da zamijenimo sve sa villagerima. Vjerovatno nećemo. Ovo ćemo ostaviti ovako. Samo malo, ne znam šta će mi ove škare. Ajde, ovo ćemo baciti. Sad idemo dole u rudnik. Ovako. Većina vas mi je reklo da snimim nešto kao tutorial i to sam vam i obećao. Dakle, ovdje sam sve napisao, inače ovako to izgleda. Ja se tu sve zapišem i pozdrave i ovo ono. Znači, u stvari ne u ovaj rudnik. Ajde, odmah na početku ću vam pokazati. Spustite se na Y10 i većinom ovdje rudarim. Ali ajde, nebitno to, sad idemo da se vratimo nazad. Ok, evo nas tu kod naše prve baze, inače tamo je naš teritorij. Odmah na početku da vam pokažem, to sam zaboravio da pokažem. Dakle, imamo još jedan novi blok. Ne znam, još niđe nisam vidio da ga iko uradio ovako u survivalu. Bar na Balkanu. Evo ga, ovako se, na ovaj način se pravi to. Dobivate, evo vidite sami što dobivate. Evo da vidimo, da uporedimo sa zemljom. Dosta sličan blok, ali nekako i s tim možete da pravite neke puteve, na primjer u štali, ili da stavite kao u štalu ovo ono. Nekako dobro izgleda. Sad ću to da stavim ovdje u chest, inače ako niste znali, ovo je bila naša prva baza. Ovdje imamo čak i 18 golda i tu je bila neka mala pekara. Sad možemo da se spustimo dole. Sad idemo u rudnik kojeg smo pronašli u ne znam kojoj epizodi. Nije važno. Ovdje vidimo lavu, ovdje sam nešto ja brljao. Ovako, sad idemo skroz tamo. I evo nas ljudi, došli smo kod ovog rudnika. Inače, tamo ne znam da li da napravim neku farmu. Inače, ono je Cave Spider. Ovdje nismo našli ništa. Zašto smo sada ovdje? Samo da nađem ja gdje je to.
Da je ovdje isto ništa. Tako. Sad imamo škare. Vi znate da ova mrežica se nije mogla ni kreftat, u stvari ne može se ni sad kreftat, ali s ovim možete da pokupite, vidite na ovaj način i možete postaviti gdje vi hoćete. To je po meni jedna dobra stvar koju su napravili u novoj verziji. Uber up skeleton, ajmo da ubijemo i ovoga Endermana, nije nam dao nikakav. What the fuck? Dobro, nije važno, samo da vidim da li je ovo smanjeno. Wow, ovo je na 36. Ovo je dosta loše, zato jer sad ste previše čuli pucnjavu kripera. Ispričavam se na tome. Idemo sad da pokupimo ove neke rude. Sad idem da vam pročitam gdje se nalazi, na primjer, coal, iron, ovo ono. Ajmo sad da pokupimo prvo ovaj iron. Inače, kad nađete rudnik, dosta vam pomaže, jer stvarno, evo ga dijamanti. Stvarno, dosta ruda možete pronaći u rudniku. Kao što vidite, imamo dosta irona. Dakle, coal. Inače, sve se orijentišete prema ovim koordinatama. Samo da uvijem ovoga creepera. Vidite x, y, z. I vidite sad trenutno gdje piše 16. Po višini se orijentirate gdje se nalaze rude. Inače, coal nalazi se od 0 do 128. 0, vidite sad smo na 13. Dakle, od skroz dole od bedroka do 128. Onda iron nalazi se od 0 do 64. Od 0 do 60, sam da pobijem ove smradove. Inače imamo sharpness 3 mač, tako da ono sa 2 hita ubijemo bilo koje čudovište. Ovdje sam ja već ovo istražio. Onda idemo dalje. Gold se nalazi od 0 do 32. Redstone od 0 do 16 i dijamanti od 0 do 16. Moj predlog je za dijamante da ih probate pronaći na 10. nivou. Sad ćemo otići na 10. nivo, samo dodajemo dole. Ili 10 ili 9. Evo ga, sad ćemo otići ajmo na 9. Inače, ne znam zašto se ovaj lapis ovdje nalazi, ne bi se trebao tu nalaziti, ali nije bitno. Stavit ćemo ovaj torch. Gdje smo sad rekli? Da kopate, na primjer, jer vi stojite trenutno na 9. nivou, mislim trenutno ja stojim, i kopate i 10. i 11. nivo, što je super. Sad idemo na sljedeću rudu, to je lapis. Lapis nalazi se od 10 do 16. Kao što vidite ovdje, u stvari da, evo ga, od 10 do 16. Možda neki se nađe višlje, neki niže, ali većinom se nalazi od 10 do 16. I lapiza je, vjerovali ili ne, manje nek dijamanata. Bar tako piše. Sad po meni to nije istina, jer to je sve propaganda koji misle da ovo nije istina. Inače, nešto ćemo čak i da narudarimo. Kao što vidite, nisam sad kupio neke rude. Dosta sam poželio ove default teksture, jer stvarno u početku naravno svi smo igrali sa default teksturom i svi se jednom poželimo te default teksture. Inače, sad nešto, u prošloj epizodi i u ovoj epizodi stvarno sam se nekako poboljšao što se tiče komentarija. Inače, nemam teme, sve teme koje ste pisali u 18. epizodi, ovu epizodu snimam, evo malo pre sam uploadovao prošlu epizodu koju ste vi već odgledali, 18. epizodu, i tako da sve teme koje ste pisali u prošloj epizodi i u ovoj, odgovorit ću sve u sljedećoj epizodi. Sad sam se malo zbunio.
Inače coal nećemo više kupiti jer coal ćemo pokupiti sa Fortune 3 krampom, ali Fortune 3 nisam ponio sa sobom. Fortune 3 vam znači sudbina. I eto, tako da, da, jedno pitanje je bilo, ne znam trenutno ko je postavio, kako dobijaš na primjer od jednog dijamanta 3 dijamanta. To vam je sve kramp sudbina koju možete začarat, sudbina ili vam ga Fortune 3, pokupite jedan coal i dobijete 3 coala. Dobro, nebitno to sad, idemo da se vratimo natrag. Inače snimam 12 minuta epizodu, pa dobro, ajde, nije loše, snimit ćemo još malo duže. Inače ne znam šta ću da pričam to vreme, ali valjda ćemo nešto naći da brbljamo. Sad, ne znam, možda većina vas neki kažu kao da ja kao koristim neki cheat, bla bla bla. Ljudi, ja dosta igram Minecraft i ja sad kad bi koristio cheat ne bi mi bilo zanimljivo igrat, jer stvarno ja stvarno mrzim cheatere i to su za mene jedni obični botovi. Jedan lik mi je čak napisao kao da mi pošalje cheat za 1.8 verziju. Ja mu napišem rađe neću da koristim cheatove kao, jer hoću da fair igram. I on meni napiše kao daj nemoj mi te fore kao pričat. Ja sam odmah napisao glups, jer stvarno takvi komentari me stvarno nerviraju. Jesam, eto, moram vam priznati, ja sam koristio cheat, ali to na početku dok sam igrao. Vjerujem da većina vas isto jest to koristila. What the fuck, šta ja pričam. Inače, ne gledam u kameru, snimam facecam zbog vas, naravno da vidite neke, ajmo reći, moje reakcije. Sad, evo vidite, na primjer, sve ovo što smo bez veze rudarili, skoro pa stack irona. Naravno, ja sam vam rekao da posle svake epizode ja idem malo da rudarim. I vidite, na primjer, posle svake epizode stack irona da sam narudario, sad bi imao 19 stackova irona. Tako da, nemojte da pričate gluposti, jer to me jako iritira. Ne, zezam se, inače, to kaže Medina. Da, rekao sam vam, update teksture ćete dobiti u kojoj već? U 20. epizodi. To je sljedeća epizoda i napravit ćemo neku rekapitulaciju šta smo sve izgradili do te epizode. Inače sad kopamo redstone i kako da nađete puno irona, to nije teško, samo na primjer nećemo sad to da uradimo jer nemamo toliko vremena, snimamo 14 minuta, nije loše. Inače epizoda sad će biti od 15 do 20 minuta, jednostavno da vas ne bi smorilo. Ovdje nemamo ništa, aj pokućemo još ovaj redstone jer redstone nisam toliko kupio, pa ajde, zatrebat će nam nekad kasnije. I ja sam vas jednom već pitao da li da, na primjer, negdje u 60. epizodi ubijemo dragona i da završimo s ovim serijalom, ili bi rađe, na primjer, da idem dalje, na primjer, do na primjer 100, 200. epizode. Vjerovatno ću to da uradim, do 200 epizode da idem. Međutim, ja ću vam pokazivati negdje od 60. epizode dalje. Epizode će biti kao tutoriali, jer nećemo toliko da gradimo. Tako da ljudi, ja mislim da sam ja sve ispričao šta sam morao da ispričam. I tako ljudi, to bilo to što se tiče ove epizode, ja se nadam da ste uživali. Inače sad vidim da je prestao da snima facecam, to je zato jer nestalo mi memorija, stvarno imam malo memorije na telefonu, tako da skoro svaki put će se zaustaviti facecam skoro na kraju epizode. Tako da ljudi, ja se nadam da ste uživali, nadam se da sam vas naučio i naravno da ostavite koji like na ovoj epizodi, to bi mi stvarno značilo. I to je bilo to, pozdrav!